Dostlar, men adım Skype Pro dostlar. Bugün men Steam'de olasizlar aytыңыздарчы, a? Biz 5 minut berem. Şusunu ayt. 1 2 3. Bildirsizlarga bugün isteydim men. Bugün жұмысқа барам. Steam aytыңыздарчы, Steam. Сосын мына видео лайк басып кетіңіздер, до конца қараңыздар достар. Апарайын. Адасып жүрмін деп айтайын, адасып жүрмін деп. Бар. Бүгін мен қазір барам да өзіме жұмысымды істеймін. Мына қойны. Мынаны алсын. Көп алмай қойын. Бүгін бірақ огород достар, лайк басып келіп кетіңіздер. Şimdi айтатын сөз шу. Тұр. Жедел ғой. Жедел. Ну, кім айғылаватқан? Skype Pro. Жедел. Аяғын істеп жүрсің. Мен ауылда статуя жасаватырмын ғой. Ауылдың аузына ұстайтындай. Несін? Ауылды популярный қылдырғым келіп тұр. Сол үшін жасап жатырмын. Мен ауыл не істейсің популярныйды? Скайпы кәмет түсемін. Достар, мен не істейтінімді, достар, жетел қатты носықты. Жетел түсуаған бәне. Жетел. Біз дымды түсінген жоқпын дена сен айтқанын нағып сауатын. Общий, біздің ауылымыз популярный болсын деп ойлағам. Сосын талғам. Нағып салдым вообще. Жаман ба? Ауылдың осы құртылады. Ауыл әше құртылады ауылды. Қош. Ауылды құртса, сен басқа жаққа бар. Апсты жынаны. Ауыл бүтсін чарж етін, білесің ба? Бар әлі. Жасау керекпін. Айт. Насырнам, мен сен алып шығу керек маған. Білмейм. Жетел жасаптап, білмейм. Маған бір план құру керек, алып тастау үшін. Білмейм. Істейтімді, бірақ алып тастау керек маған. Мәрәстеме. Білмейм. Жетел бар, жетелге әресін алып қойып істейтін заттарын бәшке неше жетел бар, салып көрейік. Жетел қайда? Біз жетел таппаятын. Жетел! Не болды, Skype Pro? Алмайым дедім ғой, алмаймын. Жетел! Алпысташ, кет бар. Достар, білмейм, түсіндірайын ба? Түсіндірамай қалдым ба? Не істепсің? Мен приват етіп ұстадым мен оның бәрін. Білем сен істейтінімді. Достар, өртеп жіберсем ше, қазір келем. Достар, алып келе атырым. Жазықалқаны. Вот жазықалқы бластит осырғанын тұр. Бластит ағында. Ой! Осыған тектен сеп қойдым. Болды. Аны қазір өртеймін. Отыр. Достар, істемей алдына? Қазына қой. Достар. На план вообще кетті қаяққа. Достар,
Sen zürtün atıyorsun. Ben zürtün atıyorsun. Zürtün boldu sana dostlar. Kaytmayın kelem. Dostlar ne yapılan ve bir şey alıp gitti. Dostlar bir o trafik geçelim sizin koyalım. O. Gitmeyin. Hürmetli ücretliler. Men sizlerden abdın ağolumuzun onu şakrağımız. Ay, kim o? Hayda şakru unutuşu. Ciddi. Ayalama. Tavatkan çıkamız. Ciddi. Ağlamak şu tavatkan çıkamız. Başlayın. Üktayverişi başka koy. Dostlar ciddi bileyim. Ne istedim ve bir şeyle laptop kelimesini hakkında kurkuruyor. Skype'dan seni korkturman. Tuza bileyim. Laptop gelir. Bilmiyorum sen istedim de. Ciddiler gelinler. Bu sana ciddi mi kaçar? Evet ben kaçacağım da çok dağıtırım. Oy. Ciddi. Bak masaya kal. Ciddi. Başka kabar. Geldim seni. Öldüm. Skype Pro. Ne? Ne sana? Skype Pro bazı olmaz. Olmaz bana Skype Pro olmaz. Tıp nüs otu tutatkan çıkarmaz. Dosa bileyim. Ben ciddi kaydan payda oldu tasarımdan. Ayten çizerek bana. Ya şu yukarıcı böyle yoktur. Yok bunu nasıl? Şimdi bir yeter bir şey getirdi. Alınızdır. Dostlarımdan yukarı baytınsa ya. Ha. Yukarı spot akşerim oğlan. Akşerim aptaşı ayağımız aptaşı septir aytam kız. Ciddi. Aska Pro almayın dedim o. Ciddi davaydı. Doktor. Birinci sen nana apso gereksin. Benim 32 takım 32 nanı ben birim. Oo, keçi. Bu ya 32 takım parça. Dostlar. Dostlar ciddi var. Şey yapasa okuyayım dostlar. Dostlar. Bunu yapayım. Dikkat. Tağda ay kalsa tağda tutmayın. Besin sposobunu öğretmenin onu. Soruyorum. Kırındır. Gelin biletleri alınlar. Dostlar o beni kapkaya gitti. Nana. Bilet bir daha. Martıka mı? Öldüreceğim basın bir selam. Martıka mı? Git. Dem gaz korret dostlar. Ciddi. Gel. Skype olmaz. Bro. Şimdi. Dostlar. Nefesin yanında benim bir şey. Benim bahsinde ortaya çıktı dostlar. Skype Pro. Bunu ciddi hatta kadar. Au. Skype Pro. Apstat mana. Korean. Apstat mı? Bol. Yazamaş deyince. Yutkum ki. Yuhtamaydın dostum. Yani ciddi ben sabun onamat dedi. Bop geçer Skype Pro. Samayım yanında. Boldu. Dostlar bugün beni biz способ как уничтожить технологию без тәсіл қалай статуяны алып тастау туралы видео түсірдім достар. Ұнаған деп бара берсе соны алып тастадым достар. Арендені видео ұнады деп ойлаймын. Мен Skype Pro салып болыңыздар.